intwaro zigezweho z'abanyamerika, Iran iri mu bihugu byaziganuraga mbere y'ibindi. Ni kimwe mu bihugu byemerewe kugura bwa mbere indege z'intambara za F-14, yemerewe kugura kandi systeme ya radar irinda ikirere, ibikoresho by'igisirikare kirwanira mu mazi bigezweho n'ibindi. Mu bihugu bindi bitari muri OTAN uretse Iran, nta kindi gihugu cyemererwaga kugura ibyo bikoresho. Abanyapolitike bo muri Amerika birirwaga baririmba Iran nk'igihugu cy'icyitegererezo mu burasirazuba bwo hagati. Nubwo ubukungu bwa Iran bwazamukaga umwaka ku wundi, igisirikare cy'iki gihugu gikomerwa amashyi imbere n'inyuma, ubutegetsi bw'igitugu no gukandamiza abaturage bwatumye abaturage barushaho kubihirwa. Ubutegetsi bwa Iran kubera guhabwa rugari na Amerika bwaricaga bugakiza butitaye ku mategeko n'uburenganzira bw'abantu. Hari ibindi bibazo byagiye bivukiramo nko kwiyongera kw'ibiciro ku masoko, ubuke bw'amacumbi abaturage babamo n'ibindi. Bamwe mu bayisilamu bagendera ku mahame ya kera batangiye kwivumbura, bakavuga ko igihugu cyabo kirimo gutakaza umuco, kikaba kirimo kuba ikinyaburayi cyane, kigatandukira amahame y'idini. Abagore muri Tehran icyo gihe bemererwaga kwambara utumini ku micanga, bakemererwa kujyayo bambaye bikini. Muri make Tehran ntaho yari itandukaniye n'indi mijyi ikomeye y'Iburayi.